namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course I'm the Biden president, of course loko yi ri karhi yi koropisa Gaza hi ndlela yini manjeni. Yeah, so a few days ago mi nga ma hleketa ku na birthday ya nsati wa Biden president, as you can see kwala ndayi fika yi tsala ku happy birthday ngamu ya mina, murangaphandla va ku rhandza ngopfu Mhana Tuva, as you can see leswi a fika yi tsala swono yi fike yi veka ti-pictures ta yona na nsati kwalano. So lexi nga fika xi ni xoka guys, ti-gifts leti yi nga ti humesa president Mayengani ni hlamarini, the coast ni hlamarini swinene, so hi ta hi kha hi cheka mi ti vona ti-gift ta kona. Yeah, so as you can see le ka account ya Cynthia, of course hi yena nsati wa Biden president kwalano ka TikTok. So hi fike hi swona ku yi nyikeriwini gift, that's the gift box hinda ya ka amount, as you can see Biden president yi pandzeni 20,000 rand, imagine. She was given 20,000 rand for the birthday. A ni chaveni vela ni swona hi hasele ndzhaku ngopfu 20,000 rand. Na kuma ti ya ntsanana, of course yinda of course ya ka leswi nga ndeka box rere hi nga ri vona masunguleni, as you can see kwala ndzeni ku na iPhone 14 Pro Max iPhone njhenjhe. So I checked the standard price. So the standard price ya iPhone, as you can see kwalano, is 27,700. Hi loko vulavula hi leyo chipa ya kona, yo chipa ya kona ku va ku ri space xa 128 gig. So laha hi swi tivi yini liya, so hi to tirhisa standard price hikuva we're not sure which one is it, to be honest. Mara as you can see standard price is 27,000, as you can see there. So already kwalano le ka 47,000. And hi nge vuli ku yi helela laha because ni vona na swipachi swi kona laha, obvious na ti-charger and stuff like that swi tlhe swi gonya even furthermore because na leswi i ti-cost tin'wana. And then ni tlhela ni vona lexi nga ka left lexi swi komba some sort of perfume, ni zamile ku xi searcha, ni sechini hi 125 milliliter leyi nga laha hansi laha na 4.2 floors leyi nga laha, ni xi kumini ku it's a perfume dideng leyi. So I checked the cost. So the color yi nga va yi ri not exactly the same hikuva laha mashoka yi humesiwanga, but the cost, as you can see kwalano it ranges from somewhere between 2,600 and 3,300. So maton the cost already it's about 50,000 hi ti-gifts. So a ni chaveni swinene, so ho koropisiweni ka Gaza manjeni. So mina ni nga vula tano ku congratulations to her, and murangaphandla, to be honest I respect him and I respect swinene. These gifts are too much, let's just be honest. Loko ri amukela subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Angaya ke xikolweni phana tsemisi eta hi nkarhi mona ka tsatsa swikotokoto kwana